Mwaramutse neza igitondo cyiza cyo ku itariki ya 13 ukwezi kwa mbere 2026 mbasuza mwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe ariko kandi mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzania namwe muri hakurya y'amazi magari no kuvuga bibaza amasimbi ndetse ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, Canada, Leta Zunze Ubumwe. Ikaze rero muri amakuru kuko nkomeje kugenda bibabwira amakuru ni menshi cyane abazindutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino, gusa turaza guhera ku makuru y'ingenzi akomeza kugenda avugwa ariko mbabwira ko n'amatangazo abiri akomeye cyane. Hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ya Minisiteri y'Ububanyi na Marco Rubio. Uyu nguyu byanavugaga yuko ashobora kuba yazagirwa perezida w'igihugu cya Cuba nk'uko perezida Donald Trump yakomeje kuyabivuga, ariko kandi hari n'indi tangazo rikomeye cyane naryo rimaze guturuka mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, ni biro biyobowe na perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amatangazo araza kugira ingaruka zikomeye cyane. Hanyuma ariko kandi mbere yuko twinjira kuri amatangazo nyirizina nk'uko musanzwe mubimenyereye cyangwa se mwagiye munabisaba kenshi cyane, reka mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma tubone kugaruka kuri aya matangazo abiri akomeye cyane, irya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iryo muri biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Duciye mu gihugu cy'Uburundi babwire ko abasirikare barenga 500 ba FDNB no ku gisirikare cy'Uburundi bamaze gutoroka nyuma yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'Uburundi babarirwa muri 500 bamaze gutoroka igisirikare cy'iki gihugu nyuma yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari baraboherejwe kurwanya ishyamba zo mu mutwe wa AFCM 23 nyuma yo gucanwaho umuriro ukomeye cyane. Amakuru y'iri toroka yemejwe n'umwe muri ba ofisiye ba FDNB mu kiganiro n'impirimbanyi Pacifique Nazwe. Uyu yavuze ko ubwo Burundi bwacyuraga abasirikare babwo mu kwezi gushize ko kuza, abenshi bagiye kandi gusura imiryango yabo bayigumamo, mu gihe abafite za passport bahise berekeza mu mahanga nk'uko amakuru abishimangira. Yagize ati byabaye biratanga isomo ubwo abasirikare batahukaga, ati bagahurizwa ku mudugudu, ati benshi baratorotse, hari benshi kandi bagiye iwabo gusura imiryango leta bagumayo ntibagaruka. Abafite passport bo bamaze kandi kugenda, bamwe bari mu bihugu by'akarere, abandi bageze i Dubai. Abasirikare batagarutse kandi barenga 500 nk'uko yagiye bivuga. Kuri ubu amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kandi gufata ingamba zo gufata abasirikare batorotse, zirimo gushyira abasirikare bambaye imyambaro isanzwe ku mipaka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo barebe niba hari bene wabo bazi babafate. Igisirikare cy'Uburundi kandi cyamaze gushyikiriza abakuru b'imirenge igize igihugu amazina y'abasirikare batorotse kugira ngo uwo babonye bahite kandi bamuta muri yombi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muyandi makuru akomeza kugenda avugwa mbere gato yuko turaza kujya ku nkuru yacu ku matangazo biraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbabwire ko muri Sudani hari amakuru avayo avuga yuko guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani yasubiye mu murwa mukuru Khartoum nyuma y'imyaka igera kuri 3 ikorera mu mujyi wo murasirazuba wa Port Sudan, bitewe n'uko igihugu cyari mu ntambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces. Tariki ya 11 Mutarama 2026 Minisitiri w'Intebe wa Sudani yitwa Kamil Idris yabwiye abanyamakuru ko gusubira i Khartoum ari intambwe igana ku mahoro arambye. Iyi guverinoma yari yarimuwe ijyanwa i Port Sudan nyuma y'uko RSF Rapid Support Force yari imaze gufata umurwa mukuru Khartoum mu mwaka wa 2023. Muri werurwe 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Sudan General Abdel Fattah al-Burhan akaba na perezida w'inzibacyuho wa Sudan yatangaje ko Khartoum yabohowe nyuma y'uko ingabo ze zigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga n'ibikorwa remezo bikomeye. Ubuyobozi bukomeje kandi ibikorwa byo kongera kubaka umurwa mukuru, ndetse muri Nzeri 2025 bwatangaje ko bwakuyeho ibihumbi by'ingabo kugira ngo abaturage bari barahunze kandi umujyi bawusubiremo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira IOM rivuga ko mu bantu barenga miliyoni 15 bari baravuye mu byabo mu gihe cy'intambara, abarenga miliyoni 3 bamaze kandi gusubira mu bice bakomokamo, harimo abarenga miliyoni 1 basubiye i Khartoum gusa nk'uko imibare yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 9 Mutarama 2026 bigaragaza. Ku cyumweru Minisitiri w'Intebe Idris Kamil yatangaje ko umwaka 2026 ari umwaka w'amahoro kuri iki gihugu, avuga ko guverinoma igiye kunoza serivisi z'ibanze i Khartoum zirimo ubuzima, uburezi ndetse n'amashanyarazi.
Hano rero mbere gato yuko tujya kuri inkuru yacu reka duce mu gihugu cya Uganda mbabwire ko amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda hateganyijwe amatora ku itariki ya 15 Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM National Resistance Movement niwe uhabwa amahirwe yo kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu. Babwire ko iminsi barirwa ku ntoki muri Uganda mbere y'amatora rusange yo ku itariki ya 15 ku munsi wo kwa kane akubiyemo amatora ya perezida abagize inteko ishinga amategeko n'inzego z'ibanze, ariko kuva ku itariki ya 10 Mutarama ingabo za Uganda zongere mu mijyi minini y'iki gihugu. Ubu ingabo kandi zirakorana n'irondo n'abapolisi nk'uko amakuru bivuga. Nk'uko umuvugizi w'ingabo za Uganda abitangaza yitwa Chris Magezi, ngo kohereza ingabo ni igisubizo ku mpungenge z'urugomo rushobora kandi kwaduka mu gihe cy'amatora muri Uganda, ariko muri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe babona ko ari ukugerageza kandi gutera ubwoba abaturage. Imodoka z'imitamenwa hamwe n'imitwe y'ingabo byagaragaye cyane kuri iki cyumweru tariki ya 11 Mutarama ku masangano menshi cyane y'umurwa mukuru Entebbe mu gihugu cya Uganda Kampala. Kuri Rahim wagiye kandi kwamamariza Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gace ka Kwawala, ibi birabahumuriza. Aganira na Radio France International dukesha inkuru yagize ati Perezida wacu yatwijeje amahoro mu myaka hafi 40 nta makimbirane, rero ibisanzwe ko ashaka kurinda ibyo yagezeho muri iki gihugu cya Uganda. Muri ako gace kandi kazwiho kubamo ahantu benshi bashyigikiye umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine, bababariza impamvu y'izo ngabo ndetse n'igaragara ry'umutwe ushinzwe umutekano ngo usa nkaho ari umushya, nk'uko Joseph Mukanishi yagiye abitangaza. Ati batwara moto bambaye imyenda ya polisi ariko bambaye amakoti akingira amasasu kandi bafite intwaro nyinshi cyane, nabibonye bwa mbere. Ati kuwa gatandatu sinzi icyo bakora, ati baba bagendagenda. Ibikorwa byo kwiyamamaza biracyakomeje, aho biteganyijwe ko abakandida bombi kandi nyamukuru biyamamaza mu murwa mukuru ku itariki ya 12 ndetse itariki ya 13 uyu munsi, ku munsi wa nyuma rero wo kwiyamamaza mbere y'amatora minsi itatu. Ikaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, duhera kuri aya matangazo abiri nababwiye hejuru ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni itangazo riraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage batandukanye b'ibihugu bitandukanye, aho iyi minisiteri yatesheje agaciro viza zirenga 100,000. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatesheje agaciro viza zirenga 100,000 z'abantu bagonganye nabo mu nzego zishinzwe umutekano. Tariki ya 12 Ukuboza 20 Mutarama 2026 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko muri viza zateshejwe agaciro harimo iz'abanyeshuri 8,000 n'izindi 2,500 zihariye. Iyi minisiteri yagize iti tuzakomeza kandi kwirukana amabandi kugira ngo Amerika ikomeze itekane. Mu bakozi bari bafite viza zihariye 50% by'izateshejwe agaciro harimo iz'abafashwe batwaye ibinyabiziga basinze, 30% z'abakoze ubugizi bwa nabi, 20% zikaba kandi ari z'abakoze ubujura, abahohoteye abana n'abakoze ibyaha byiza ndonke. Abanyeshuri hafi 500 barebwa n'iki cyemezo bakurikiranyweho ibyaha birimo kubika no gukwirakwiza ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru kandi akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru avuga yuko nta petrol izongera kuva muri Venezuela ijya muri Cuba. Trump yatanze umuburo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Cuba itazongera kandi kubona petrol n'amafaranga biturutse muri Venezuela. Aburira iki gihugu kiyoborwa na Miguel Diaz-Canel kugirana amasezerano na Washington inzira z'ikigendwa. Cuba yahoze ari inshuti ya hafi ya Venezuela kandi ikabona petrol ihendutse ivuye muri iki gihugu kibarizwa mu bikize kuri uyu mutungo kamere. Icyakora kuva mu ntangiriro za Mutarama 2026 ibintu byaje guhinduka. Amakuru agaragaza ko nta petrol y'umwimerere yigeze iva ku byambo bya Venezuela ijya muri Cuba kuva Perezida Nicolas Maduro yafatwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu nuko Amerika kandi yakumiriye icuruzwa ry'ibikomoka kuri petrol byo muri Venezuela binyuze mu bihano Washington yashyiriyeho abi Caracas. Binyuze ku rubuga rwe rwa Truth Social, Trump yagize ati nta petrol nta mafaranga azongera kandi kujya muri Cuba. Cuba yabayeho imyaka myinshi cyane ishingikiriza ku bikomoka kuri petrol n'amafaranga biturutse muri Venezuela. Ndabagira inama ko bakwisunga amasezerano mbere yuko amazi arenga inkombe. Abantu benshi mu bakozi bashinzwe umutekano ba Venezuela na Cuba baguye mu gitero cya Amerika cyatumye Nicolas Maduro avaho. Byanaga
byajyanaga nuko inzego z'umutekano zo muri Cuba kandi zagiraga uruhare runini cyane mu kurinda Venezuela nk'igihugu abihavana bahahiramo. Nyuma yo gufata Nicolas Maduro, Trump yavuze ko Cuba ifite ibibazo by'ubukungu ahubwo bizaba bibi cyane kurushaho mu gihe kandi ibiva muri Venezuela byaba kandi bihagaritswe. Icyakora perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel yamaganye ibyo yise ibikangisho, ati Cuba irishyira ikizana, irigenga, ntawe udutegeka ku byo dukora. Bivuga ko Venezuela na Amerika kandi bikataje mu gutegura amasezerano n'imikoranire afite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari Amerika. Venezuela kandi ikajya yohereza utugunguru tugera kuri miliyoni 50 tw'ibikomoka kuri peteroli i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Duce mu gihugu cy'Ubufaransa, mbabwira amakuru aturuka nuko amakuru avuga yuko inzu ndangamurage ya Louvre iherereye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa kuri wa mbere yafunzwe kubera imyigaragambyo y'abakozi basaba ko hongerwa abakozi ndetse n'inyubako igasanwa. Itangazo ubuyobozi bw'inzu kandi bwashyize hanze rigira riti kubera imyigaragambyo rusange y'abakozi inzu ndangamurage ya Louvre irafunze uyu munsi. Ubuyobozi kandi buvuga ko ba mukerarugendo bari baraguze amatike yo kuhasura ko bazasubizwa amafaranga. Mu kwezi gushize nabwo inzu ndangamurage yafunzwe umunsi wose ndetse mu yindi minsi ikagifunga mu buryo budasanzwe. Mu gihe kandi hari hashize hafi amezi 3 habaye bujura ku manywa y'ihangu bwateje impagarara ubuyobozi bwa Louvre kuko hibwe ibifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Abajura babiri kandi bakoze bujura bakoresheje imodoka ifite urwego rurerure cyane ruzamuka binjira mu cyumba cyarimo ibintu by'agaciro, bakata umuryango w'ikirahure n'imashini maze biba ibintu 8 by'agaciro gakomeye. Uretse ubwo bujura, ibindi bibazo bibiri biherutse kandi kugaragazwa nibijyanye no kubungabunga inyubako igasanwa kuko ibice byayo bishaje. Iyi nzu ndangamurage iherereye rwagati mu mujyi wa Paris mu Faransa yatangiye kubakwa mu kinyejana cya 12 ubwo umwami Philippe Augustin yubakaga ikigo cy'ingabo cyo kurinda umurwa mukuru wa Paris. Nyuma y'imyaka myinshi cyane mu kinyejana cya 16 abami b'Ubufaransa bayihinduyemo ingoro y'ubwami aho abatware n'abami b'Abafaransa batuye igihe kirekire. Mu mwaka w'1973 nk'uko amakuru akomeza kugira bivuga, nyuma y'irikwa ry'ubwami bw'Ubufaransa, Louvre yahinduwe inzu ndangamurage ishyirwamo ibihangano by'ubugeni n'inyandiko z'amateka zafatwaga nk'umutungo w'igihugu. Uyu munsi Louvre niyo nzu ndangamurage isurwa cyane kurusha izindi ku isi, aho isurwa n'abarenga miliyoni 9 buri mwaka. Irimo ibihangano bizwi ku rwego mpuzamahanga birimo La Joconde, no kuvuga Mona Lisa ya Leonardo da Vinci, La Victoire de Samothrace n'ibindi bihangano by'amateka y'ubuhanzi bw'ibihe bitandukanye muri iki gihugu cy'Ubufaransa, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Nyuma yari makuru babwire ko umuyobozi mushya w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yitwa Barham Saleh yatangaje ko mu gihe cy'ubuyobozi bwe azibanda ku gushaka ibisubizo by'ibibazo bitera ubuhunzi. Ubwo Saleh yasuraga inkambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya tariki ya 11 Mutarama 2026 yatangaje ko ubuhunzi budakwiye gukomeza kubaho. Ati ntidukwiye kurinda impunzi gusa ahubwo tugomba no kuzifasha kubona ibisubizo birambye kandi inzira nziza no kugarura amahoro mu bihugu ziturukamo naheza nk'iwanyu. Uyu muyobozi kandi yagaragaje ko azi ububi bw'ubuhunzi kuko nawe kandi yabaye impunzi, ko uretse kuba umuntu aba yataye urugo atandukana n'inshuti. Saleh yabaye perezida wa Iraq kuva muri 2018 kugeza 2022. Tariki ya 1 Mutarama 2026 yagizwe umuyobozi mukuru wa HCR asimbuye Filippo Grandi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yashimiye ubunararibonye bwa Saleh agaragaza ko ari umuntu ufite uburambe mu gushaka umuti w'ibibazo byugarije abatuye isi. Nk'uko nari mbivuze hejuru rero, akaba yarabaye igihe kitari gito umuyobozi w'igihugu cya Iraq cyangwa se perezida wa Iraq. Mu gihugu cy'Ubwongereza hatangiye iperereza kuri Glock ikomeje kwambika abantu ubusa. Ikigo cyo mu Bwongereza kigenzura ibijyanye n'itumanaho Ofcom cyatangiye iperereza ku mikorere ya porogaramu y'ubwenge buhangano Artificial Intelligence y'urubuga X izwi nka Glock ku birego bimaze iminsi by'uko itanga amafoto yambitse abantu ubusa. Ofcom igaragaza ko X niramuka ihamijwe ibyo byaha izahanishwa gutanga ihazabu y'10% y'amafaranga yose yinjiza. Ibibaye kandi mu gihe kuri X amaze igihe hacaracara amafoto y'abantu basabye Glock kubaha amafoto y'abantu runaka ariko bambaye ubusa.
ndetse iyo artificial intelligence ikayatanga abantu benshi cyane amafoto yabo yakoreshejwe muri ubwo buryo bagaragaje ko babangamiwe ni artificial intelligence ndetse kandi bagaragaza ko ari ikibazo kuba ari artificial intelligence yonyine itubahiriza amabwiriza ajyana n'uburenganzira bw'umuntu cyane cyane ku mafoto ye. Icyakora X mu ntangiriro za Mutarama 2026 yashyize hanze itangazo rigaragaza ko umuntu usaba Grok kumuha amafoto y'abandi bantu bambaye ubusa bizajya bifatwa kimwe n'uwashyizeho amafoto y'urukozasoni. Abantu benshi cyane bagaragaje ko bishimiye iri perereza ndetse bagaragaza ko nyiri X Elon Musk atarakwiye kandi kwirengagiza amafoto nk'uko Dr. Jesse Dixon yabwiye BBC ati Elon Musk n'abandi bari kwita kubi ibi bintu impamvu yo kugerageza kurwanya kandi urubuga ni uburyo bwo kwirengagiza ikibazo gihari cy'ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore. Iri perereza kandi rizakorwa kuri X rizareba ko yubahiriza amabwiriza yo kurinda abana, kureba amashusho y'urukozasoni ndetse niba amafoto abantu bavuga ati yarananiwe kandi kuyakuraho nyuma y'uko imenye ko abangamiwe n'ubwo ubusabe abandi bantu bakoze. Rero ari mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma aya makuru akomeza kugenda avugwa, reka tugaruke mu Rwanda gato mbabwire ko u Rwanda ruzongera kandi gutanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku buyobozi bwa OIF Organisation de la Francophonie. Perezida Paul Kagame akaba yafashe icyemezo cyo kongera gutanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Aya makuru yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba ari Ambassadeur Olivier Nduhungirehe umukuru wa diplomasi y'u Rwanda mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hashingiye ku bikorwa by'indashyikirwa by'umunyamabanga mukuru byaha agaciro cyane kandi bigashimirwa ndetse na nyuma yo kujya inama nawe u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu nama y'abakuru b'ibihugu n'intumwa za OIF izabera i Paris, izabera i Phnom Penh muri Camboge mu Gushyingo. Iteganyijwe ko mu nama y'inteko rusange ya OIF kandi izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge mu Gushyingo 2026 aribwo hazaba amatora y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kwa 20 Gushyingo 2025 ubwo hasozwaga inama 46 ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ibihugu bya OIF yabereye i Kigali, Madame Louise Mushikiwabo yari yavuze ko yashimishijwe n'uko hari ibihugu byinshi cyane by'umuryango byamusabye gukomeza muri izi nshingano ndetse bimwizeza ko bizashyigikira kandidatire nk'uko icyo gihe yabigarutseho. Ati muri urwo rwego rero nasabwe n'ibihugu byinshi cyane bivuga ko bishaka gushyigikira kandidatire yanjye. Ndavuze ko nari nka Abdou Diouf wayoboye manda 3 mu by'ukuri byanejeje ati byankoze ku mutima ati kubera ubusabe bw'ibihugu byacu binyamuryango. Yari yavuze kandi ko azabanza kureba niba imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru hagendewe ku mategeko mu Rwanda itamubera imbogamizi kuko ayegereje. Yavutse mu mwaka w'1961 ati nzasubiza ibi bihugu nyuma yo kuganira abayobozi b'igihugu cyanjye. Manda ya kabiri ya Madame Louise Mushikiwabo kandi yatangiye mu Gushyingo 2022 bivuze ko agiye guhatanira manda ya gatatu natorwa. Madame Louise Mushikiwabo ashobora kandi gukora agahigo ka Abdou Diouf wo muri Senegal wabaye umunyamabanga mukuru wa OIF kuva muri 2003 kugeza 2014. Madame Louise Mushikiwabo yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda kuva mu Ukuboza 2009 kugeza mu Ukwakira 2018 n'umunyamabanga mukuru wa OIF kuva rero muri 2019 mu kwezi kwa mbere muri Mutarama. Makuru yandi akomeza kugenda avugwa, makuru akomeza kugenda agaruka mu gitondo cyo kuri wa 13 Mutarama 2026. Reka mbabwire ko ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo ubwabo ni imwe mu nzira imbere yakemuye kandi amakimbirane hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwara intwaro mu burasirazuba bw'igihugu. Ubu iyi nzira kandi itavugwaho rumwe isa niyaba igiye kandi kugeragezwa nanone. Ibi biganiro bikunze kwitwa dialogue politique intercongolais cyangwa se dialogue national. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu mezi yashize babigaragaje nk'inzira nyayo yo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa DR Congo n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu, nubwo abo ku ruhande rwa leta atari kuryo babibona.
ubu umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya yemeje ko ibiganiro bya politike birimo gutegurwa n'ibiro bya perezida w'igihugu hamwe n'ihuriro ry'amadini rizwi nka Senso kandi ko bizabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwaka ushize ni ihuriro ICC Senso ryakunje kandi gusaba ko haba ibiganiro nk'ibi inzira yo gukemura ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kanama kwa mu kwezi kwa munani umwaka ushize ryatanze imbata no kuvuga roadmap yuko ibyo biganiro bidaheza byo guheruza abahungu abakobwa ibigihugu byagenda mu kubona ibisubizo ku bibazo muzi by'amakimbirane ibibazo bya politike n'imirwano. Bamwe ku ruhande rwa leta bavuga ko ibiganiro nk'ibi bituma nyuma yabyo havuka indi mitwe yitwaje intwaro nayo iza igaharanira kwinjizwa muri leta bityo bigahoza kandi iki gihugu mu ntambara zidashira. Kuva muri 2022 ibiganiro bya Rwanda ndetse n'ibiganiro bya Nairobi hagati ya leta imitwe yitwaje intwaro itarimo 23 kugeza 25 ku biganiro bya Doha hamwe na Washington byose nubwo byari hari byagiye byemeranywaho na musaruro ufatika biratanga ku rubuga rw'intambara murasirazuba bw'igihugu kugeza magingo ngaya. Kugaruka i Rwanda kwa Lorenzo Muza muri byumweru bike bishize President Felix Tshisekedi kandi yagiye i Rwanda inshuro zirenze ebyiri. Amakuru avuga ko Tshisekedi kandi yasabye President Lorenzo Gonzalez ubukuri umuryango umwe bwa Africa African Union ufasha gutegura ndetse no kuba umuhuza muri ibyo biganiro. Ubwo amakuru bivuga mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Patrick Muyaya yavuze ko hari ikibazo kigendanye n'igihe inzira ya Doha ndetse na Washington ndetse zizagerera ku ntego nk'uko Patrick Muyaya yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma rero aya masezerano ya Washington hagati ya Kigali na Kinshasa hari ibyo yumvikanye, Doha hagati ya 25 na Kinshasa naho hari ibyo bumvikanye ariko ntibaragera ku masezerano nyamukuru y'amahoro kandi ubu ibi biganiro bisa ni byahagaze kugeza magingo ngaya. Ku cyumweru Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola yatangaje ko Minisitiri wayo Tete Antonio yaganiriye kuri telefone mugenzi we wo muri Qatar hamwe n'intumwa nkuru ya President Donald Trump kuri Afurika ku kibazo cy'umutekano muri RDC Masar Boulos. Bigaragaza ko Angola kandi yabigiye kongera kandi kuba umuhuza mu bindi biganiro itaratangaza ku mugaragaro ariko ikaba irimo kubanza kubimenyesha cyangwa se kugisha inama Washington na Doha nk'uko umwarimu akaba n'inzobere muri politike mu karere yaganiriye na BBC yakomeje kugenda bigarukaho. Hanyuma rero mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo muri 2001 i Lusaka muri Zambia ya Addis Ababa muri Ethiopia hatangiye ibiganiro hagati y'abanyekongo muhuza wabyo yari uwahoze ari President Botswana witwa Ketumire Kurt John Masile. Ibiganiro byaje kandi kugeza ku guhagarika intambara no kwinjiza bamwe mu bahoze mu mitwe y'inyeshyamba mu nzego za leta n'igisirikare. Timothy G. Ollo n'umwarimu wa science politique muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania yabwiye BBC gahuza umuryango ko leta ya Tshisekedi yakomeje kwanga ibiganiro nk'ibi kuko izi umwanzuro w'ibyabaye biba mbere. Ati wo no kumvikana n'imitwe y'inyeshyamba no kwinjiza mu butegetsi ibyo bihangayikishije Tshisekedi kuko ikibazo afite gikomeye ni AFC 23 kandi ibiganiro nk'ibi ntacyo byageraho uwo mutwe utarimo muri buka ibya Nairobi. Ati baganira n'imitwe y'indi 23 arimo ntacyo byatanze. Hari amakuru avuga ko umutwe wa 23 kandi wamaze gutumirwa na Angola mu biganiro nk'ibyo. BBC yagerageje kandi kubaza uruhande rwa 23 ariko ntabwo rwasubije kugeza magingo ngaya. Igi intambara zari zikaze kandi mu ntangiriro z'umwaka ushize mu gihe Kinshasa kandi yari yaravuze ko itazigera iganira na 23. Umuhuza Joao Lourenço Gonçalves we yakomeje kandi gusaba Kinshasa kuganira na 23 ndetse muri Werurwe 25 leta ya Rwanda yari yatangaje ko intumwa za DR Congo na 23 zizatangira ibiganiro bitaziguye by'amahoro z'uko ukwezi. Uko amakuru akomeze kugenda bishimira mbifurize